abantu usindisiwe. Hallelujah. Sukothi usona zindaba ezosibukela TV. Hallelujah. Kuthiwe hayi imisebenzi yaphela. Wena ufaka isandla epokotheni. Uthi ewe kuthiwa kakukhalculate okubalwa kulonyaka amathuba emisebenzi ehlile. Uthi mina andikaphazeleki kulonto. Ngoba ndihamba ngeendaba zalapha. Ndihamba ngeendaba zasephakathi. Hallelujah. Awuthiwa eSouth Africa imisebenzi yaphela. Wena uthini wena wasephakathi? Uthetha ntoni? Uthetha njengabani? Hallelujah. Awuthiwa inqabile imali. Wena uthini wena wasephakathi? Uthi inqabile? Hallelujah. Ayisithi ugqirha uyagula. Wena uthini wena wasephakathi? Awumameli ugqirha. Uyakouta uIsaiah 53. Hallelujah. Uthi wabuthabathela kuye ubulwele bethu. So akumelanga bandikhule. Kuthiwa ngemizimbo yakhe siphilisiwe. Awuthethi iziripoti ozithathe ebantwini. Kodwa uzilande phakathi. Uzilande phakathi. Abasithi apho ngumsila. Wena uzilande phakathi. Uthi mna ndinguye umsila. Kodwa ndiyinhloko. Kodwa ndiyinhloko. Awusoyikiswa. Kuthiwa hayi imoto ziyaqhinqika apha etawuni. Kunozolisa. Wena ungasimamela ezo ndaba. Kodwa unyuka ulanda indaba zasephakathi. Indumiso 91. Unika umyalelo izithunywa zezulu. Uba zikufihle. Zikudine, zikuphakamise. Hlezi betheketheni. So ngeke nemoto kunozolisa. Onvethi isithunywa. Sele ziyalelwe ungekathandazi. Oh. Ukusindiswa siye sakuthoba. Sakuzisa kwilevel kwizinga lereligion. Hey, yinto enkulu ukusindiswa. Yinto enkulu ukusindiswa. Yiyo le nto uPawulos andinazi inhloni ngevangeli.